Ljudi, evo nas opet, nastavljamo sa našim Tomb Raiderom. Ljudi, kao inače, vi izgrmite, ostavite like, bacite subscribe, ključite zvono za novi sadržaj. A sada Roka. Mali Heli se zapalio, sine Kreša. Ma sad da nas odnesi ovdje. Bježi, Larica. Moram, sine, da se klizim ovako dodatno. Op. A, ode pilot, brate. Odnese ga vjetar. Find a way to Mountain Village. Moramo ljudi pronaći neko selo ovdje. Koliko sam skontao. Jao, brate, sve se riši. Vidim gdje sam udario. Ok, imamo tu jednog kretena. Naguzit ćete sad. Rekao sam. Ovo našeg pilota mrtav. Imamo camp ovdje, imamo šta za upgrade. Imamo samo malo geara, da imamo možemo u neko oružje popraviti. Ovo možemo raditi u ovo. Lara! What the hell happened? This storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. Moramo ljudi tamo skroz. Aj, što nas upatiš. Sad ću vas buditi. Malo još. Novi gear, ljudi, rope. Lezi dole. Ok, ljudi, moramo gore. Tu ćemo tako. Sad ćemo ovdje.
looks like a good spot to hook into. Šta nas čeka iz ovih vratanca, a? Ludilo neko, sigurno. I'm really glad you moved. Ok ljudi, moramo tamo gdje onaj plavi dim da dođemo. This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up Ovdje here. imamo ovih You're probably govana. right, but we got orders. I'm gonna head down. Lezi dole, bat. Anyone out there? Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is Imamo insane, ljudi Roth. dva What the parta hell za are they bovu, doing sad here? ćemo ga I don't upgradeovat know. na sljedećem kampu. And I don't think I want to know. Any sign of Sam? Okay, we'll try to get No, in a idemo little closer. dalje, ljubav. Keep this channel open. Op! Ok ljudi, blizu smo. There's the signal. Come on, we gotta get back. Shut up and let me finish. Help! Hedara. Joj, koliki put, brate, da dođem do ovdje. I have to get over there. Jao. Nemoj mi to raditi. Žuri. Ajde. Jaj. Ali se, brat, spasi uvek, uvek. I ovo ćete gledati u sljedećem gameplayu. Ljudi, hvala vam još jednom što ste gledali ovaj klip, a mi se vidimo u drugom klipu. Ćao.